Abantu bana omuri Kaberamutoma abarikuhigwa polisi nibagambwa kuba bagwereire box y'obururu bw'ebirugiro omu karuru ka NRM ak'okutoorana mukuru w'entebe ya kashatu ahabw'egombora ya Kaberamutoma nuko bakajiba n'empapura z'obururu ningashi declaration forms. Ariseze ishatu byagenda je ubu twabutera je twabukuma twabureta parishi ya muheru ubururu bwaburirayo kutwa twakaga tutegereza ubururu bwaburireyo kutwa tuyo mugombora tegerize ije abana twamayi baruga batere box ya Elmu dera forms bagenda nayo polisi yitwa tune yabirukaho Watezo bururu abantu bona bururu bwo mugongo batayinga bihayo bururu 2022 bihayo bururu 230 bona bwingana kandi abantu abo amazina gabo babesimbire n'abacarakazi. Omugandi akarura ko kutorana orakwate bendera ya NRM aharengo rwa division omuri Bushenyi Ishaka municipality tukatambwireje bwanyuma y'abatura okwetombeita ngo kabeire mu emivuyo. Echo kubanza chabyona mucenga twazaje bintu byinshi no muntu ari approach bono basa kumikomusobora tebizimyanje bigenda biti obururu bwa Katungu polisi nebwire mu mukono nebe ine side ye kwagera to kubaza kunja ngo abana ba university kaini biza batera obururu baguma mbara abati nebe buzabuza tubari mu register ngo muntu yasinga karu ka police station government deploying abasirikare babiri bomwe akaru akayunche kibasaga Gashakwa Ben Muhozi.